بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على أياديه ما يخفى وما ظهر، ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما حب الصبا فأضر العارض المترى، على الذي شاد بنيان الهدى فالسما وساد كل الورى فخرا ومفتخرا، نبينا أحمد الهادي وإطرته وصحبه كل من آوى ومن نصر، وبعد. musidɓe julɓe tedduɓe, musidɓe e dina, musidɓe e enɗam ɓe Allah tabaraka wa taala kafi kaɗo dina, kafi ɗanɗo enɗam, kafi ngal ɗo ɗengal. Mi jurike on fuu e moɗon, mi salmini on, mi ñaganike on moƴƴere ka Allahu subhanahu wa ta'ala. mi wi'i on kisi e Allah e moɗon, ɗum woni assalamu aleykum wa rahmatullah. So tawi ɗum feƴƴi, siɓɓe an julɓe, siɓɓe an e enɗam, nemaji Allah ɗin e dow meɗen sen lintiɗi en wawataɗi moftude, moƴƴeriji Allah ɗin e dow meɗen sen lintiɗi en wawataɗi moftude. Yoni en tun nema tageɗe waɗe fulɓe tawa ko en julɓe, tage waɗe julɓe tawa ko en fulɓe. Heɗen hani bungirde ɗum, heɗen hani yettirde ɗum Allah tabaraka wa ta'ala. Haray siɓɓe an tedduɓe, fewdo ɗo hiɗen ka ɗerol meɗen lawol kisal, hiɗon sutilan ɗo, hiɗon sutilan giggol e yurmede. miɗo yewtirde on min kadi giggol e yurmede. Toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo yettin konguɗi ɗin e ɓerɗe monɗen e fondoji monɗin. O jaɓina on kala ko hawri e sawaba, o hurina on kala ko mi falji e muɗum, o arsika on pottitagol. Khairul kalami ma qalla wa dal, ɓuri moƴƴude haala fuu ko si raɓɓiɗi tindini. allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. welti jiyaɓe am ɓen ɓe hino heɗo konngol ngol, ɓe ƴetta ko ɓuri moƴƴude e konngol ngol kon, ay ko konngol ngol tindini ɓe kon, ɓe hura ɗum. haray hande e nde ɗo ñalande 25 décembre 2020 ka calendrier portoɓe ɓen, jibinede annabi Isa alayhi salatu wassalam, ma lintira ɗum dambitande e annabi Isa alayhi salatu wassalam, woni hitande guluje nogay ɗiɗi e nogay 2020. haray ko maku goto e maku annabi sallallahu alaihi wasallam mo wallitorayno sanga andeji e sanga caɗele. O wallinoray du'orgol ɗi du'aji. Annabi sallallahu alaihi wasallam eɗon geli o maki du'a on e kodduruye ɗi gerda. si du'a on fuuli, kodduriye on o foygitoma, o waylito. si tawi kodduriye on fuuli, du'i ɗon windane baraji ko du'i kon. isan du'a fogata, du'a fuyata. musidɓe julɓe tedduɓe, waɗa Allah on e meɗen koyen ronkude du'ade toroɗen mo. tentini non sanga waɗane moƴƴere ronkuɗen mo jarnude, ronkuɗen mo torade. ɗi ɗiɗi hino metta Allah tabaraka wa ta'ala. so waɗanima ko ya jarnumo, so jarribike ma ko ya du'o toroɗamo. annabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu min arba'in. annabi sallallahu alaihi wasallam o latino mo molortono Allah e piiji bone, piiji nayi. aranum ɗum ko jahdu a'da, nayabum ɗum ko shamatatul a'da. en yi'ay joni ɗi jarrabuyeji ɗi boneji ɗo nayi. hadis on no ari wonde annabi sallallahu alaihi wasallam o makayno allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da. imam al-bukhari e imam muslim almami ɓe mawɓe hadise ɓen ɗiɗo no filli hadis on landetake siko selluɗo. eɗen andi fal hadisu alladhi rawahu al-imamani min babi sihahi yu'addu. hadise mo almamiɓe mawɓen ɗiɗo filliwo on ɗon kaka hadiseje selluɗe woni ko kontete. sabu defte ɓeɗo ɗen ɗiɗi, sahihuje ɗen ɗiɗi, ɓuri sellude e kala deftere wallitortede ka islam si iwi alqur'anare teddude nden. kalamu rabbil alamin.
abu hurairata radiyallahu anhu woni abdurrahman ibnu sakhri addawsi o maaki wonde kanko abu hurairata o wi'i kana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadhu min jahdi albala wa daraki alshaqa wa su'i alqada wa shamatati al'ada e filla yego maaki kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yata'awwadhu min arba'in annabi ɓe jamɗe kisewne muɗum ɓe molortono allah bone piɗo en hani wallitorde oɗo du'a e haray du'a on himo ardi e noneji ka riwaya noneji tati bimana e riwayaji tati kono kan diraya riwayaji ɗin tati kala ko dirayaji ɗiɗi ko imam muslim sabu ɗon andi hadisi ko ɗedame ɗiɗi jangirte ko riwaya e diraya riwaya on ko jangugol nassu on filloramo no annabi sa sallam makirnomo non sabu no harmiri non ɓeydugol aya qur'ana ko non harmiri ɓeydugol hadis ɓuytugol aya qur'ana on ko non harmiri ɗuytugol hadis no harmiri non fenugol e allah tabaraka wa taala wiya allah daali tawi allah daalari allah wiyari ɗum no ɗum harmiri non ko non kadi harmiri fenugol e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wiya nelaɗo maki taɓe makari fuu ko kabiratun min al kabairi ko bakkatu mawɗo jeeyaɗo e bakkatuji mawɗi ɗi andanɗa hoore ma si jommum tubari ha mayi ko yiite ɓeydi hoore ko ɓe yewti kon ko ɓeyduɗa ɗon wonti fena sa uyti ko ɓe maki kon a toñiɓe ko ɗum waɗi ulama en no wasiyo en jomiraɓe gande ɓen no wasiyo en si tawi ɗa fala addude hadis e nder yewtere ma tawi a hunjoraki nassu on riwaya on no hadis on windori no oliye a wiide hiɗa jangude hadis on wowla konko nelaɗo makari hay sa firi a wi'i konko nelaɗo mako no haray accuɗon kanko hadis on adda ma'na on e misal annabi sa sallam no maki terto konko ala e lawol maɗa aran ko woni e lawol makon joni noon so tawi a hunjaki ƴiyeɗen da ma yaribuka ila ma la yaribuk so tawi a hunjoraki nin ƴiyangal terto wiya nelaɗo sa sallam maki wonde haray terto ko sikkitiɗa kon arana ko a sikkitaki kon ɗon haray a hisi ɗum ɗon ɓuri fewude heno wi'a hay defte karamokoɓen si tawi karamokojo yewti ko tawi hiɗa faala dallinordegol ma sembinordegol ma hiɗa faala ɓeyditordegol e yewtere ma karamokoɓe wi na ya wowlir konngol ngol wasi ko an adangol nanirede ko ya wi u ceerno kaari cheikhu kaari almami kaari maki adda noon nasson ɗum ko min amanatil ilm ɗum no jeeya e hoolare gandal ko ɗum siɗɗo meɗen go o ƴetti ogirde malal deftere ceerno samba mo mbeya nden o watti ɓorde konguɗi ɗi ceerno samba mo mbeya accuno ka ogirde malal o watta ton konguɗi go yelagol fewnugol ɗum ɗon sella sina hara sharha woni deftere nden hollaɗo ceerno on ɗo ko nimɓe duwano ko ninsi ɓe makirno ni ko nin ɓurayno fewirde dinno ɓe makiri noon kono addu nassumo ɓe addi on haray ko en wattan haqqile ɗum oɗo hadis mo wonɗen jantade arɗo e bange du'or ɗum mo addiri riwayaji tati nokku imam al-bukhari himo filli an abi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yata'awwadhu min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da hoɗo ko riwaya go riwaya o yakko imam muslim ɓe maki qala abu hurairata radiyallahu anhu abu hurairata yo allah yurmemo o maki kana annabiyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min arba'in woni muɗum hiɓe molorayno bone piiji nayi o addi ɗi noon jahdul bala daraku shaka su'il qada e shamatatul a'da e none tammo on ɗo ton almuhim sikki essentiel enen ko falaɗen ko ɗo ko en andu annabi sa sallam kanko woni tugorde men nden si en heɓi welo no o gerdirayno noon ɓay ko kanko adi weltade
gerden non sen heɓi ande e suno kaw rewayno ɗon o ɓatto Allah ko ɗon enen kadi reweten sabu honɗum walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawma al akhir wa dhakara allaha kathiran ko e nelaɗo on woni ñentidirgal men ngal sallallahu alayhi wa sallam. si en anu ñande go hari o ani, si en sattirama caɗele yanino e makko, si en weltike o heɓino welo welo, o heɓino polgal. Annabi sallam heɓino polgal ñande badri, o heɓino defet ñande uhud. Allah ko waɗiri ɗum wona wasi giggol no usti hakkunde makko e annabajo on, ko fi jannugol en enen artireyoɓe ɓen ɓaawo. O wi tilkal ayyami nudawiluha bayna nnas. ɗi ko ñalɗi ɗiɗi ni kono wiyari ɗen ɗon ñalɗi ɗiɗi, ko wi ɗin ñalɗi ɓayɗi ɗuuɗay arde e hoore julɓe ɓen, ɗi ɗuuɗay arde e hoore yimɓe ɓen, wonde foola wonde fooleɗa. jonnon albalawuji e tanaji huɓiti hande tage fo Allah ngon. Ndaare corona fi mum hari fuɗɗanoma yejjitede, fuɗɗitike kadi gonga ɓeya e baa. Vaccine ji million ji vaccine ji wolama fi muɗum, kono nawnarde ɓeydi iritade. Lamateriji toñayɗi, dundarankeji jaggayɗi, bulokayɗi haqqeji yimɓe, kañum si waɗama accata, kañum si waɗi ruttota ko tuuba, kañum si bonnanama accata, kañum si bonni no wawa. Surtout Afrique ka wonɗen ɗo hande, toñe ɗen ɗuɗiri sengo jama on leygano toñidirde, sengo laamuji ɗin hiɓe toñude, sengo kawte ɗen hino toñidirede, sengo foyeji ɗin kupulji ɗin hino toñidirde. Ka yiltorɗa wo hande himɓe ɓen no toñidirde. Bal hande wurin ko kulle ɗen ɓuri wurude gurdan nunɗal diine yimɓe ɓen. Donc si wayi nin haray julɓe ɓen ko yo hebbin ruttagol ka Allah tabaraka wa taala, hebbina jeejugol mo kanko Allah tabaraka wa taala, fewta mo ɗaɓɓita mo kanko. Fa firru ila Allah, doge yaron ka Allah, fewte Allah. Man khafa Allah rakada anhum wa man khafa Allah rakada ilayhi. Kala hulɗo bone yimɓe ɓe yo dogo pottitoɓe, kala hulɗo bone Allah on e ñaande Allah nden e lette makko ɗen ko yo dugo ɓatto. Allah ko ya ɓatto, sa huli yimɓe ɓen ko ya dugu pottitoɗa. Abdul Jabbar al-Hamazani ko nin o wasiri mofte islam ɗen, son huli yimɓe ɓen dogeɓe, son huli Allah ɓattemo. Annabi sallam ɓe gollitira e oɗo du'a, ɓe moloro bone piiji nayi: jahdul bala, daraku shaqa, su'ul qada, shamatatul a'da. Ko honɗum woni jahdul bala? Katun fil bala, ko sattende e caɗele, jarriborede sattende, jarriborede ande. Ɓe toro Allah yo Allah danduɓe ande e sattende folude ɓe, yo Allah danduɓe doole e sattende ko wiyete kon jarriborede caɗele. Wa daraku shaqa wona min ad-darki. Heɗa andi innal munafiqina fi daraki l asfali min annari on, wona on darak woni ɗo, wona on dark woni ɗo, oɗo ko min al idrak. Wa daraki shaqa ko wiyete hewtitande malkisande. Ɓe molortono Allah ta malkisande hewtitoɓe, Allah ta ɓe hewtito malkisande, bimana ka malkisande harmiri wo ta Allah nawruɓe ɗon. Sabu shaqa'u ko didda, ashaqa'u ko diddu sa'ada. wa su'ul qada, ko honɗum woni su'ul qada? ko kodduruye bonɗo, bone kodduruye. Sabu alkhairu wa sharru kilahuma min Allah. Heɗen gandi siko bone siko moƴƴere ɗiɗi kala ka Allah woni iwrude, ko Allah woni muyowo. Ko woni tun hara yimɓe ɓen no muyi bone. Naam, Allah tabaraka wa taala emo muyirana neɗɗo moƴƴere nden sabu yurmede makko, himo muyirana neɗɗo bone on sabu nunɗal makko. Wan o fewnirta noon sabu yurmede makko, o majjinirana noon sabu nunɗal makko. Bimana ko neɗɗon handi kon ko ɗum Allah jonnatamo. So jonnimo ko handi kon, si tawi koko moƴƴi ɗum ko yurmede e morde ka Allah, si tawi koko boni haray ko ɗum wiyete Allah nunɗi hakkunde makko e mo tagi on, o jonnimo ko handi kon. Ko nin jomiraɓe gande ɓen andiniri en ka fannu tawhid. Fi ha pille men ɗen sella
e bange Allah tabaraka wa ta'ala hara en yawaki mo kanko Allah hara en taƴaki mo kanko Allah tabaraka wa ta'ala sabu sen yawike Allah ko enen perdi sen taƴike mo kanko Allah en woɗɗitike mo ko enen perdi kanko ko ghaniyun la yahtaj kanko Allah ko alɗuɗo allahumma huwa alghaniyu wa nahnu alfuqara ilayhi Allah tabaraka wa ta'ala kanko woni alɗuɗo on enen woni haton jimɓe ɓen ko ɗum waɗi si en ari e makko ko enen toni si en accimo ko enen perdi fo e muɗum ko kanko woni patron on allahumma tabaraka wa ta'ala wa su'ul qada e kodduroye bonɗo yo Allah dando en bone ɗum wa shamatatul aada ko ɗum woni ɓuuɓendi gite gaño nde ayɓe ma weltoto si a heɓi tun perdi a heɓi tun sattende sa a heɓi tun jarrabuye ɗum koye jikku bani adam ko non Allah tagiren si giɗo ma on ani a anayi si giɗo ma on sattirama a ɓiɗoto awa non si gaño ma on perdi a weltoto si gaño ma on sattirama a weltoto joni non kota Allah waɗu e dow maɗa konko hino weltina gaño ma ko ɗum woni wa shamatatul aada eɗon geɗi ɗum no ari alquran annabi lut alayhi salatu wassalam eɗon andi qur'ana no wi'a en wala tushmit biyal aada wota weltiniran ayɓe ɓen bi mana wota hollu ayɓe an ɓen e an ko hino weltina ɓe wota ayɓe an ɓen heɓu ko weltinta ɓe e bange an yo Allah dandu en ɗum haray ma muslim fillimo wonde annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe hewno makude allahumma inni a'udhu bik min jahd allahumma inni a'udhu bik min jahdi al-bala wa daraki ash-shaqa wa su'i al-qada wa shamatati al-a'da ko ɗoni allahumma ko ayyo joma inni no min a'udhu bika miɗo molordema bi mana miɗo ɗaɓɓirdema dandugol lan miɗo ɗaɓɓirdema yone ɗi piiji wonɗi arde ɗo jahadil bala ko ɗum wiyete polgal jarrabuye bawdi jarrabuye sattende jarrabuye bi mana nde bawdi nde jarrabuye wawatalan folalan eɗon andi Allah no addi ɗum e nassu qur'an rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina la taqata lana bihi Allah wota rundu men konko men wawata rondade nawnare nde heƴata nawnare ittende tawhida men wonta okkumen ɗum basal bonnanay ngel madina amen wota okkumen ɗum polgal ngal andanda hore masi men folama yuway dina amen kam cukka dina amen kam hela koyɗe dina amen kam dina kam bona Allah ta accu men folengal polgal ɗum ɗo fof no naate nder jahadul bala ko ɗum waɗi ɓe bala'u naw'ani ko wiyete albala'u kon jarrabuye kon ko ɗiɗi bala'un hissiyun wa bala'un ma bala'un hissiyun ko albala'u mo andanɗa hoore ma hiɗa yira mo gite ɗen hiɗa mema mo yani hiɗa toɗɗo ka wonɗon kalmarad wano nawnare a wawata wiide couleur nawnare nden ko ɗum ɗo kono harayno andi ka nde waali ɗon sabu hiɗa andi ka wonma musirde ɗon wiide eno basal ngal ka dari ɗo kono hingal e maɗa alhaali maggal feeñayi sayyidina ali radiyallahu anhu o maki min mi yaari ko hawnilan ha hewti basal sabu sa ƴettingal a naadi ka suudu sa yaltiningal ka yaasi ngal liile giɗo e gaño yi'e sa ƴettingal a naadi ka suudu ngal ñoƴƴe ton ha antigi bi mana yo Allah dande bone basal annabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadu min al-faqri annabi toroton annabi sallallahu alaihi wasallam mo basal wawata bonnande dina mum mo sattende wawata min al-faqr Allah miɗo molore e ko wiyete kon basal o takka ɗon wal kufre e keferaɗo si basal ngal tiiɗi pandi e neɗɗo so wattanari haqqil e wiyaari bonnay dina de basal bonnata dina yimɓe malaɓe ɓe andanɗa hoore ma ko ɓe yimɓe aljanna eɗen andi sahabajo fatike awwalu safirin fil islam ambassadeur jo islam arano on mo nelaɗo imminno madina on yo janno e saare madina nden dina aɗo ɓe ferɗe ɓe senade madina ko mus'ab bun umair ɓay o fatike kasange makko on ko lellitirano ko baape pooɗa dow gafiyo hoore nden suuɗotay koyɗe ɗen no e kene cippina ley gafiyo koyɗe ɗen suuɗotay hoore nden no e kene ko baape tamaroje ɗen ƴettano walkira yolde ko heddi kon ko ɗon o wattinira wa huwa min ahli aljanna on
kono sa'i meɗen ɗo ka fewndu ɗo aduna on ka woni matérialiste ɗo piiji ɗin fof hande ko kaalisi piiji ɗin fof ko jawdi si basal ngal ñoƴƴi on tigi pandi sa wattanari haqqil o dérapay joni o ukkoyto e piiji goo sabu basal ngal aray tum dambuɗe haram ɗen kadi uddito sattende nden aray tum iblisa ɓattodo e dame mum ɗaka yiite goɗɗo o heɓay tum perdi o heɓa probléme tum o yeyete fi ndure e mbile o yeyete fi ndure e mbile wonde ɓen no mari solution probléme ji makko ɗin o yaha ukko e ɗum no gasa Allah itta probléme on o shirkani Allah no gasa wurin probléme on lutta ɗon o shirkani Allah ko ɗum woni khasira dunia wal akhira o perdi aduna wala karawo o shirkani Allah ashirku ayi kanko woni akbaru dhunub wa akbarul kaba'ir bakkatu ɓurɗo mawde junubu ɓurɗo mawde tana on ka Allah tabaraka wa taala ko shirku billah nelaɗo sa sallam ɓe landanoma ayyul kaba'iri akbar ayyu dhunubi a'zam bakkatu hombo ɓuri mawde junubu hombo ɓuri mawnude ɓe maki wattanari haqqil dame shirku ɗen udditoto sa perdi jawdi mani sa wattanari haqqil dame shirku ɗen udditata si ɓenguma welowoma dogima sa wattanari haqqil dame shirku ɗen udditoto si golle ma bonirima sa wattanari haqqil dame shirku ɗen udditoto si a foolama e nder compétition ma e nder folodiro sa wattanari haqqil dame shirku ɗen udditoto ko ɗum waɗi yo neɗɗo yo wonu ferme ka bangal tawhid o wona ferme ka ballorgol Allah tabaraka wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun jooma maɓɓe tum ɓe hoolorta ɗum ko gomɗinɓe ɓen yo Allah waɗu e idan toɓɓere arde nden ko jahdul bala annabi sa sallam maki allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala Allah mi molorima e bone ko wiyete kon ñoƴƴitande jarrabuye ɓiƴande jarrabuye sattende jarrabuye caɗele jarrabuye konko andanɗa hoore ma si yani e an joie e dinan kan joie e conscience an on joie e si tawi probléme yani caɗele yani sattende yani e ma joui ka conscience ma tawi joni a wawata huwodirde yimɓe ɓen tawi joni a wawata miijade ko hisi ko miijotoɗa wo ko deg woɓɓe si sattirama ɓe na min e ngal musidal men gayni di woɓɓe na wuringol juulugol men gayni di woɓɓe wigol a poro kami jokkuno ka dina conscience ma on woɓɓe saari a tuggiɓe ala ɓe na mi falaka haala fewɗo ɗo woɓɓe gila ɗon fijirta ɓengu mum fijanta ɓiɗɗo mum hewrota ko kawtal mum subhanallahi lazim ta ko fi ko stress mum donc yen toro Allah Allah ta ɗum hewten konko hino joie e conscience ji men ɗin bonna équilibre pensée ji men ɗin ɗum woni jahdul bala ko yen toro Allah tabaraka wa taala kadi ko yo Allah tuma meɗen on tigi watta bonade wujja ka kawtal wujja patron gollideteɗo on yani wujja ka gollata ɗon watta hippade yimɓe ɓen sabu jarrabu yeyum harata kawtal ngal ronka hiwrade ronka fijirde ɓengure mum nden ko en toro Allah yalla dandu en on bone on jarrabu yeyu e comme e nder Algérie e Libye o hawrodiri ɓe arabuɓe awa seeɓe arafu laifu arabul laifu eɗon gandi ɗum no ka jaredi ɗo sa yii ɓen siko ɓen dariɗa fi islam a rewata Allah musidɓe julɓe tedduɓe na arabu darete e bange dina wona arabu je dina ko Allah je dina wona arabu wona rewede ko Allah wona rewede kono na sikkude arabu no ɓurri ɓalejo sina sabu kulol Allah arabujo ɓurima ka Allah wosi o ɓurima kulol Allah o ɓuritama ka Allah fi ko arabujo la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bittaqwa haysi hadis on sella ɓural arana arabejo e dow ɓalejo ma ajamiyankojo sina hara o ɓurmo kulol Allah wota ndaru arabu ndaru Allah ndara nelaɗo on wota ndaru arabu ndaru islam on ndara qur'ana on annabi sa sallam moƴƴinoke annabi sa sallam o wikkoraki sahabajo makko sabu ko ɓalejo hari ɓe bange makko teleren 10 sahabaɓe deftere no wodi nde wiye as-sahabatul afariga les compagnons africains you know the African disciples of the prophet sa ndari yeɗɗo nela salam ɓe hiwrotono bilal no ɓawli kirun ɓandu bilal ɗum no ɓawliri wa kembure ɓe salmina ɓe lunno ɓalewum ɗum ɓe lunno sokejo bilal ɗen ɓe lunnotono bilal ka kuupi ɓe joɗɗinayno bilal takko maɓɓe ɓe kecomo bilal arayno hara mo lakka himo lakka nelaɗo kecomo hara o falaka wogade maɓɓe lakkere makko nden tuninaɓe ɓe maka anta minni wa ana min koye an jeeyaɗa koye mami jeeya hiɗen andi de nelaɗo hay goto na gotum huwa fawqana
kama sahabu fawkana nelaɗo no sengo dow meɗen wano yirton ɗe duule no acciri en non ko non nelaɗo acciri en wallahi fidahu abi wa ummi kono ɓe maka anta minni wa ana minka koye an wontanara on ko enen ko nimɓe makirana meɗari bonade sahabajo fi ko ɓalejo sahaba ɓe meɗari e goɗɗo fi ko ɓalejo donc sa fokkiti Italie ma fokkiti Espagne ma fokkiti Europe a hawrundi e arabu murtuɗum hayko ɗum Allah hayki nelaɗo hayki islamu ka jarendi ɗo itir islamu sabu ɓen wona ɓe jeeyi islamu o suka meɗen ɗo ko arabu ɓen tampinomo ko Libye e Algérie ɓay o hewto Italie o wi gore makko ɓe mi julta mi horata falaka l'islam hande kadi dina arabu ɓen noddilam ɓen ni ustaji yewtidane en e o suka ɗo min yewtide makko falillahi alhamd o faami nde toɓɓere ɗo wonde wona arabu jokka ko muhammadu jokka wona arabu wona rewede ko Allah wona rewede wona arabu wona société arabu nata e mum koye dina Allah woni yo Allah ƴettitoen e nder mum ɗum ɗo fof no ara ka jahdul bala jarrabuyeji goo si ari ɗi heƴata e neɗɗon ɗi bonna e dina makko kan ko yen toro Allah yalla dande mone ɗum ko ɗum woni allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala ka on ɗo ko ɗum woni nde bone hewtitotolam malki seede hewtotolam malki sande ashaqa'u ɓe wi ashaqa'u huwa diddu sa'ada sa wi ashaqa'u contraire mum on opposé mum on ko as-sa'ada bonheur donc shaqa'u c'est le contraire du bonheur yo Allah dandu en bone contraire bonheur yo Allah okku en bonheur Allah wata contraire mum on hewten ko ɗum woni wa daraki shaqa wa a'udhu bika min daraki shaqa wa su'il qada ko kodduroye bonɗo Allah muyata ɗum kan heɗen andi ko ruknu min arkani imanina gomɗingol kodduroye boni moƴƴi ko Allah ɗum ko tugalal e tugale gomɗinal men wonugol sunnayankejo min ahli sunnati wal jamaa la budda anda arkanul imanu sitta gomɗina sabu aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko aqida mabniya ala arkanil imani sitta heɗon andi aqidatu ahli sunnati wal jamaa ko mahi koye dow arkanul imani sitta ka hadisu jibril al mashhur wiyeteɗo hadisu maratibi din hadise martabaji dina ɗin tati islam e iman e ihsan islam on no jogui tugale jowi islam no mari tugale jowi iman on no mari tugale jeego ihsan on ko tugalal gotal joni noon ɗe tugale jeego iman hino jeeya e majje an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi goɓɓe on boni moƴƴi ko Allah muuyi o muuyiri ko moƴƴi ko yo hewte sabu ko yurmeteɗo o muuyiri ko boni ko yo hewte sabu honɗum sabu ko nunɗuɗo gomɗina ɗum ko ɗum ɗo woni ko salafu sali ko ɗum ɗo mawɓe meɗen ɓen wonno e dow muɗum gomɗina kodduriye en aroye ɗum ka deftere meɗen ka darsu meɗen ogirde malal en yiye ɗum ka damal tammal ogirde malal su'ul qada toroɗa Allah ko boni e kodduriye konta hewte sabu si ɗum hewti neɗɗo ngo yeɗɗa o wallina e joni soɓe on hakkuniri ayɓe maɓen wala tushmit bi al ada wota Allah fawe konko andanɗa hoore ma si yani e ma ayɓe maɓe weltoto ayɓe maɓen jalayi ɗum no heewi juude ɓernde neɗɗo waɗa e mayre ko wiyete kon taƴagol perdugol perda espoir perda équilibre perda relation hakkunde muɗum e taguɗomo on ko ɗum waɗi ko ya toro Allah wata ɗum waɗu yo Allah dande toroɗa Allah yo Allah dande gañoma jaldema e hino hadis on allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatati al a'da allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala wa daraki shaqa a'da اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء كبوني جنيني البلاء ونبتدي جاء مالكي ساندي هيوتي تادي كدوري بون ونياويدي eweltini rede gaño mum haray ko ɗum ɗo wonno darsu meɗen on hande kaɗerol meɗen lawol kisal ɗo ha hewtoya e ɗeri meɗen ɗiya wano lawol malal ngal ɗerol meɗen lawol malal ngal e ɗerol meɗen ogirde malal oustaz Abdallah Mombeya e ɗerol meɗen comprendre l'islam e ɗerol meɗen mahinka ngesa ɗerol meɗen Saidou Jango Dina kan
ha hewtoya e ɗeri goo ka yewtereji meɗen wona hewtinede. Eɗen tora partage gol vidéo on eɗen ɓe seeditaki ndeɗo yewtere ɓen. mi natuno nder ga miñirawo moɗon musidɗo moɗon e enɗam e dina Abdallah Mombeya Ba. miɗo kaweyo fewɗo ɗo gonga ɓeya miɗo hakkunde leyɗe ɗin inchallahu Sudan, Nigeria, Senegal, Guinée Conakry inchallah. Heɗen tori Allah tabaraka wa taala yo Allah wonu ballo meɗen, yo Allah wonu faabo meɗen, yo Allah tagan yo Allah ittan ande e susiji ko marɗen kon. Kala ko heɓuma si a perdari Allah haray a perdari. Kala ko heɓuɗa si a perdi Allah a perdi. Fillito kala ko heɓuma si a perdari Allah a perdari. Kala ko heɓuɗa si a perdi Allah a perdi. Man wajada Allah fa madha faqad wa man faqada Allah fa madha wajad. Ene perduɗo Allah ko honɗum heɓi, heɓuɗo Allah ko honɗum perdi. Allah ko honɗum o heɓi. Hadha qawlun min aqwali salafina. ɗum ɗo ko konngol konguɗi jeyaɗi e konguɗi moƴƴuɓe aramɓe meɗen. Konngol jeyangol e konguɗi aramɓe meɗen moƴƴuɓe. ɓe wiyayno mo heɓi Allah ko honɗum o faɗi, mo faɗi Allah ko honɗum o heɓi. haray musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe landade fi numéro an téléphone on. Numéro on ko le 622 27 11 67 622 27. Thank you Boubacar Diallo. Thank you Boubacar Diallo. Thank you too. Wonɓe landade ɓen fi numéro Ustaz Abdallah Mombeya ɓen haray ɓe wawi ƴettude numéro on. Min noon miɗo sikkude haray kala wondaɗo ka mahin ka gesa ma mahin ka ɗerol meɗen ɗo haray. Oh my God. Tanƴini ko Ustaz Abdallah. Okay. 622 27 Ustaz Abdallah Mombeya on haray inchallah ila liqa'in jadid. Hiɗen e saygo kadi. wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.